kodwa lokhu kuhambe nakubizelwa uShembe ngiyaye ngithi mina kini ninodwa Nibokhokhelana nibe ngabakhokheli omunye komunye ubukhokheli lobu abuze umuntu agcotshelwe bona nengane nje encane ingaya kumfundisi ithi baba ngizwe ukukhuluma kabi leli gama alifanele ukukhulunywa umuntu wasephakameni noma ugcotshiwe noma kagcotshiwe uma ke omuntu sesimngene isono sinenkani kakhulu encane inkani yeselesele kunenkani yesono mawuthi uyamkhokhela omnye umuntu athi hayi bheka imisebenzi yakho ngiyeke bese uyadumala kodwa ekugcineni uNkulunkulu uyakubusisa ngalokho ukuthi awumyekelelanga lo muntu waya ekufeni uye ekufeni ngoba ethanda yena indlela ekufeni kwesibili ilula kakhulu iyasinda le yokuya ekuphileni elula ekufeni kwesibili akusetshenzwa kakhulu uma usebenzela indaba kaSathane usebenza kancane nezithelo zakhona ziyashesha uyashesha uyibone imiphumela yobubi bakho bese uzithola ususejele lesono ubathe uyaphuma akungabe kusaphumela uqale manje ufise sengathi kungakhonjwa abantu abathize kuthiwe nje ingenxa kaSibanibani kodwa inkosi uma ikhuluma uNkulunkulu uma ikhuluma noAdam esonile uthi cha awonisanga lo mfazi omshoyo ukuthi ukonisile uzonisa wena ngoba umthetho ngesikhathi ngawubeka kuwe uthe uma ekonisa umthetho ubusukuphi wona